Imphal East District ke Sagolmang Police Station dagi meter chamngarom awang pang na chatlaga leiba Sagolmang Kaithel da hangba Sunrise Tutorial Center da sakhangdaba sing na ngarang numidang nongmay kapsilamle sakhangdaba sing na kapsilamba nongmay gi maruna Tutorial Center adugi classroom da thamba lairik notebook na chingba sing da panduna amang ata thokhi loina na classroom adugi wall animag faudokhi thaudog aduga mari laina na Sunrise Tutorial Center gi founder Bangkim Haikrujam na fongdokhi bada lamdamas da thokli ba irang asina maram oiraga mahiroi sing na pukning Laitana Lairik Paba, Ngamdabagi Awaba Yenglaga tuition Hobane, Mahiroi Tara Mari Tambagi Manung the Tarahum doina residential o in Laibane, Narang Numidang Pung Nipan Rom Tabada, Mahiroi Sing na Chak Chana Bagi, Makada Kumling ay nong may kapsila pagi Tawdok Asi Tokibane, Karigumba Mahiroi Sing na Mahausagom na Lairik Paduna Lairam Batarabadi, Mahiroi Kaya Asok Apan Tokpadanatana, Mishi Mina Fauban ng Lambayay Hai na Penda Bafongdoke, nong may kapsilang bagi Tawdok Aduka Nana Karigida Magchatharambano Haiba, Adu di Haujik Faubagi Oina Chapchaba. Tuition tauring batagi residential mga official laga adumay tawga kan tapna panazawani sida kamte daw matam tha ahmo complete way to sida sumaina tawiyong wasi emon karino ay tawa karibeng da wala noy ito ano lanay noy ito box ay kutubo problem on the legi de to an sidi right business ya so we put them up really na tam na sitting it in the demand to this was in the tape and work how bad in the sige idea until like to the sumaina and kong nito sa bilong was I'm sick I can the aid was good from the height of work